Аттахият оқып башын бурса да, азиз анам намазлықта олтуруп, дуа булан тилей бола Аллахтан нүр көзлерин, көз яшлардан толтуруп. Тилеулерин эштмеймин, билемен, анам тилей парахатлык ерлеге. Аналаны эң биринчи тилеуи неге таасир этмей хейлер бирлеге. Bir dağda eşitmeyli bilemen, tileygenini yaşlarına nasipler, analağa sorap nasip baylansa yeryüzünde bolmaz edi kasipler. Ana bile, yaşlar bola nasipli atananı halallığın alganına, atananı şat yüzlerin görgenine, atanağa algış diley kalganına. İmanından çıkmazsın nep tileydir. Bu surmanın arıstası, balası, yıllar boyu yaşap yaşnap kalsın nep, ahlü degen aklı sүйенç kalası. Tileuleri mingleri bulan. Bilemen, kurşar yemek insanı köp alamны, anamdan soň namazlıkta olturup, gözlerimni göz yaşlardan tolturup, meni busa bir tileum Allah'tan, kabul et dep tileulerin anamna.